exciting. Na oran badala no mo friend bata nano already ko ni dawir tu na Fiji showcase. Sa nambo tau bitu na uda dawir tu ngi kwa. Dawir to ko na tau mbini ude already ni dawir tu na showcase. Already ngando na message matagaleni ko tu no ko Michaeli. Make sure tomorrow you call me on the phone. Oi, kaya mbali ngo remote lutu sa tembengo kwa. Dor na bagan ramanda bwa. Hello. Hello, very. Iyo, Yandra. Yandra benaka. Yandra Kodengo. Michaeli. Michaeli Yandra re. Are sabi mama na bitu. Koi ko sa mode jigo koi ko singkila bi mama na bitu. Koi ko ndoto no message ko na studio. Iyo re. Bosot ya ben Yandra tadina. Andra tadina. Prebab kalamata bosot ya usaranga. Kau sare. Michaeli. Kau sare. Susuale busaranga ko yore. Nambongi. Are. Kau sabia kadi koiko. Kau sare da jigo koiko sa wabogi chicken na Fiji showcase. I saw you busy shopping with the family. Kau sa singi bia toso boleka bigo. Nambata koiko sa chiko bata na Watina na Lubena. Having a good time at the Fiji showcase, na? Michaeli, senga inungu nga me roto shopping nga roto Miss Babu. Sama le kasaranga Fiji showcase na lebni na bini yaya na ve matangali kakana sute na ve matangali kiko fitile kanya na kakana. Koko lako opposite ko le kanya na persona plantik ya. Senga roto Miss Babu roto voli Nalom ni Jim na Michael ba prebab la be matangali tayo yo la ko ikan total naka. Yeah. Only wa radio to na kine maninga Fiji Sports Council. Yeah. Iyo korto na ando na squad ka o se be ba yan raman to vina ka verto. Yeah. Orto Billy. Pangana squad tondo yana na squad ni Siwa nduna. Okay. Bidala ko. Michaeli. Bidala ko ko yung siwa nduna rin. Sa siwa nduna ibe. Are na dama na banunga na gwa chiko na showcase Loma. Na Jim? Imuri ya chiko ndona damango na. O dona ko na londo la ko na wai. O na sa chiko muri dona Calvert. Gila ko may na dama na drain na. Iyo. Michaeli na wai ke de la ko may kiri gay ko reda na ve matanga din tu na urto Miss Babur to siwa to kya roto voli out rambalak na tamani siwa. Sinitalo na showcase ko na lay siwon dun na. Iyo Michaeli roto ngay kinda dala usa tombali tumba so na tamatari ja we ko voli dun na ibe mango dona stoy lo mo dona busi lo mo volta kin dun na chi. Koi ko sa sarap na Zim Boys boto korto na Mongolia Acrobatics salah ko may China. Bab Michaeli roto na Mongolia roto sa chiko na sui na ngona si zengare. Baleta. Roto bend wango roto rata uluna sa taratale na munare. Kau na Saturday kau sa sarap chuko kau sa tarungan na dona turangan ni China. Korto sa chuko na sui na yang ona sa jangare. Very smart na. Rin pinakag na roto na Zimboys na fit pivira sa nono misra dona ngono yuko ba saranga to tani si wabo kitiko binabali Michaeli urigi kontabitikan na vida na sing. Maksudnya so bakalena ulang may boli ulit style. May boli loka sa. Ramsami kau sa boli nano ruo na tree. Aule ruo saranga bot tegbuman na nandua. Kau salah ko ni kau sa tarungan na ngonelo na Ramsami ko sa bosa $8 one tree. Kau sa boli bakan dua ruo. Ruo na tree pati kinando na plastic lebu na sausage. Yeah, Michael. Ni kuwa unalaku vya tukuruminom doon boss na bunak kem doon tamikin. Yeah. Doon garon ni kon doon ni songo na ten gor doon dola mo Michael kali kanya sange kanayo lakamay. Kaya mate bador. Ata ko Michael maka foto ta mataka ko na waboki maita. Waboki?
Sini ni taruh satu sweet choke. Apa bukan ni kuah? Ini apa? Kau sabia kira-kira kau beka lunch time sarau wabo gimana showcase? Mengerakan aku riu rebita. Asa kunilenga. Kakak daruli kana dapat. Wahre dana dobu saka boltagi kya. Salebu nan dobu, salebu nan bu. Kau nanoa, na lebu ni kata-kata kau sa singi be ngunu dona juice. Kau nanoa kau sa lakukan ni sa I buy one bottle na mbu juice. Bina kata na ngami. Tara na kanggu. Ana? Bidara O mai reda chico nom do stage. Yeah. Tamu wale vango ye, pati o na sponsor go Maris. Maris. Sangai sa sini sponsor Maris, ako sa sponsor Coca-Cola. Oh, damungan. Ko nyo binak Coca-Cola. Perturu ni vango soli chico na kokuri, na? Acha binabali. Okay, thank you very much, Babu. Asa bombokio chico Miss Babu. Oi. Na Babu za Meme, na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?